aquela linda salva. تکام خیر هاتنا خدان دناف مدا بکن دفان روژا دا ام گلکی پیروز بونج جم خدا خودی گلک دیار کرش مرا اوی فهم کرنه که نو داما آگو دهلی باوریا ما هل پکی دهندره مدا و نتنی وصا لی بهیز ببی و خورد ببی و ما ریبریا قنج بر داگو ام ده جنگ خدا شر بکن و از خدان پیروز دکم دوا فرصت آتا ایگو ده دیما و از دخوازم گو دعوت بکم هون یگو المتماشا دکم دمالین خدا و یگو ما دبیسن لهر آلیه دنیای قد تشتك تنيا جو هبي ام بيجن دهندورن ارم دورن ام تفل ودري يكن دهبونا خدان دا وتشتي جو خداني الودري بكي او دكاري جو الودري المال تجي بكي ما ام فير دبون زبورة صدو شازدا آيات دوازدا دكا ام بخين حياة آيات چاردا ما از دكارم چه برسيوه بدم خدان جبر او قاس قنجين كوج من ركريا ازي بپیشکشی خلاص بونا قدحا بلند بكم و بانگی ناوی خدان بکم لبر همو گلی وی بلی ازی قولین کو منج خدان ردان بینم جی که بهرین ام تشتکی تفلی هف نکم همو تشتیگو خدا دکی بی پرایم و خدان ما پیروز دکی نبرنگکی وندای خدان دهک و پیشکیشی آماده کر جبو دیره و جبو حوجدارین دیره لو ما هنک هنه جب پیشکیشیان دلارزن آن تشتین ایگو دکارن ددن و هنک دبیجن از وی تشتی ددم جبو گو پیروزین گو جمرتین از جی قلنکی بدم خوده وصا نکن هون ایهانتا خوده دکن هاگر ریبریاتا تنبی تشتکی ندا من بری فیر بون لویدری دست پیکی دا گرکا ام قدح خلاصی ام بخون گرکا ام فیر ببن وصا بکن گرکا ام بحوجنکو في قدحي ام بخون او چیا تشتیگو دوی گوتنی ده هیا خلاصی ایسا چکر دما گول سر خاچی مر و دما گود بخچه ده بو و گود هی باب هگر ممکن به لگو اف قدح جسر مبا ببوری اف قدح خلاصی مبو او دزانی بو گود في قدحي ده خدان يه همو ایشکی و نالینین ما تیده بکی و همو گنهین ما همو خاپاندنا ما و او قلن مزن بده او مروف تنی بو ایگو دکاری بو وی قلنی بده لو ما دوی دما گوت تیده وی تاوی فهم دکی ایگو شتر هاتیه چه کرن دما وی کاری ایگو ایسا مسیح چه کری السر وی جمجمه او یاگو ته واز بده بگوتنین مزگینی جملت را بیجا همو آستانگی ایگو مروف بدنالن وکوان مروف ایگو بنارکوتیک وکتنا آن به وان فیلم اینا قنج آن نارکوتیک گرکا فهم بکن گو اف گونه نوا هم مو تفدا او سر ایسا مسیح داین و اوی قلن تفدا دا لو ما او قلن گو گرکا ام بدن گرکا ام بیجن هی خدان از ناخوازم جارک دی شاش ببم از ناخوازم دو گونه دا جیان بکم از ناخوازم نخوش بم پشتی آنا هی خدان تشتی گو از دخوازم آنها از بتواهی خو آزاد ببم دمات وی بریاره بستینه ده ودو خوی قدحا خلاصی توی ودو خوی تو بویرنگی تدکاری برسیوی بده خدان سر قنچی و پیروزین وی و خدان دست به شابونه دکه جبر کو وصاوی کاری بگو تا پیروز بکه تا شفا بکه و جانا تا بگو هرینه و گوهرتنا جانا تا بر بقنجیه و بکه او دکاری تا پاقش بکه و ریز و حرمتا دل تا وگرینه خدان دکاری گو جانا تا بتواهی آزاد بکه و تی مروفکی نبن دست بی و آن براوانه شهوت آن دزیه خدان یه تب تواهی آزاد بکی جو همور حین ای خراب خدان دو خوازه گو بریز و حرمت بتواهی بدیتا و چا وادکاری و ثابته دوی دماغو تدست پیده که گو قدح خلاصیت و دخوی دماغو ته به هر تشتی گو خدان اشترک ریا خوپی بگری تو بهله گو اف آرمانج بی خدان گود او پروردایی گوشمر آشتی تینه اول سر ایسا هات و خدان ایسا همو ایشکین مرا کرد گو از کاریبم دست به آشتی بکم و از چاره سریج همو آستانگی خورا ببینم و دست به کار قنجی بکا جبرگو از نبح و جی نالی نیما
ازی که خوش ببن به تکلیه که زواجی خوش بکن بوی خو کسی ایگو خداش مرا دانیا که لک مدانیا ازی ناوی خدا رومت بکم همو مالبات من و بمرنگه کی مزن پیروز بن و چاوا وسا جبرگو او دو گوتنه ده هاتین ویساندن افتش تف ده ما في مهاجو ام پیشاب بن برنگه کی دی افا یا گو واتیا ویا افا یا گو خودی دبیجی تم مروفكي هر مروفا جركش في خلاص يفخوين لي از نئي اولك ما في تشتيج بير بكا اف حجتك بقيمتا ام دا اخفن ايرو سر جو ام بخ افرمندي مفقري داينا همو اولي جو هاتنا ديتن سر عرده او بنافجينيا مروفا وهاتيج افراندن از نل دجي تو اولي دا اخفم از دا اخفم سر تشتكي جو تكا جول فير چه ببي او روشاهانه دبه وکو بجیشکک هات و درمانک دیش بوکو تشفا بکه و هات و او دکانه و دبیجی مزگینیک منشتره هیا تو بحوجیکو تو درزیک بستینه آن تو یکی تنه بستینه جوان حبه هانه گرک تو بریاریک تنه بستینه او نخوشیا توی هیا بداوی هره بجیش که من از دخوازم ویا و افا یاگو خدان ایسا بجیش که مزن اشترد بیجه ده گوتنا خوده ده او جمرد بیجه گرک ام في قدح وخون حتی نقطه داوی ده زبورا حجداد آیت ششا ده ناوا تنگاسی ده از لبر خدان گریم بونا آلیکاری بانگی خدان خکرم ده پرستگاه خدا دنگ من بهیستو قیرینا من گهشت گهینوی گرک ام فیر ببن گرک ام بردوام بکن بکار دما گوهین آستانگی ما بچوچکن که ام پیشن تو مروفکی که خوشید زواجا خدا و مروفک های برنگه که طایبت لتدناره دوی دمی ده گرک تو بیجی از تگریددم از تدردخم بناوی خدان ایسا مسیح تو هست بی بتشتکی نقنج چاوا گوت بربواوا هات کشاندن افي بآوايكي آن برنگكي دن وكو بزرك دتدتي چاندن وك خردلكي وك تشتكي نقنج دتدتي چاندن تد بقيقو او بچوچكا او تقيمتي تنا لأوي ما زنببي وأوي وان شتلين دن بخنقيني وهكذا بدست خداي دا اوي بيشوي بشكي لهكذا هل تجيكر او هيم بچوچكا او قد تهزيش تنستيني بیجه از تشتکی خراب تشتلی خراب ده بخچه خود نخوازم لو ما ده هر روشک خراب ده گرک تو همبر ابلیس بسکنی بیجه از وصا نخوازم لی گلک مروف هند بیجن از تنی گرک از بهله از تنی ویا ببینم تبری لنگ خوکر دافکا ابلیس ده از نکارم یقین بکم گو او مروفکی براستی هاي ويج من هاي دلدارو ابليس هر مروفكي دخابيني تو دكاري دعابكي بيجا يا خدان فان هستين خراب جدلي من درخينا اس فان تشتا ناخوازم ددلي خدا لي هگر تري داويگو بميني بهلگو ازو ازمون بكم بهلگوز ببينم كاوي هري حياب كدري بريت تكتيا وهذا ما قوتي قيناكي قوتي دستي دجمن دبي تتبي راتگو دانیال چاوا فیر بو گو دعا بکه و چاوا روژی گرچ بو گر اسرائیلی اوی لمیش دکر و دعا و روژی دکر روژا یکم تشتک چه نبو روژا دوا و گلک روژا تشتک چه نبو لی دانیال بردوام کر و خدان ملیاکتین خوشاند داگو آلی کاریه بکه و او دوی ایریشه دا سرکفتی و وی دمه دا برسیو هات و دانیال دما داوود فهم کر هکا موسا بردوام کر قیرینا من ناگه خوده و دمه بانگی ناوی خدا کر یکو او یک جوان ما فهمه یک جوان ایگو ایمه ام وک باورمنده والگور زبور 116 آیتا 13 اوی بانگی ناوی خوده کر و دمه ما چه بوجوی دلی وی تجبو بتنگاسی ده تنگاسیان خدا از لبر خدان گریم عین و سابقه تو یکو تا برسیف نستاند هگر تو بظلمیتی حسیا هگر تو بگریدانی آن بهزی حسیای و هگر تو بسحر و بنداد حسی و تدبیجی صباوی براوش چیتر بی و هگر تو شیار ببی دروجا ددوان ده تی ببینی روش خرابتره اف آستنگیه که خوزاییه
وی چوکا من چێتر بێ ما چما ئان هاتوێ دەمێ دە چێنابێ چما تو بریارێکێ ناستینێ یا خودان ez ê bangî navê te bikim divê demê de ez ji te re dikim qîrîn ez dixwazim çoka min qenc bibe got qew şefa bibe ez dixwazim pişta min şefa bibe ez dixwazim got çavê min qenc bê hey xudayê min ez qet naxwazim got ev tişt di jiyana min de hebe û wisa Dawûd di tengasiya xwe de bangê Xwedê kir ew î bangî navê Xwedê kir ew î qîrîn kir ew î dilê xwelber Xwedê vekir ew î bangî Xweda kir ew di hebûna Xwedê de ji Xwedan re kir qîrîn di wê demê de got dilê xwe ji Xwedan re vedikê Xwedan dikarê got te re bidê xuyakirin çi dihêlê got bere hember te biseknê bibîse tiştek heye gerek ser tobe bike gereke tu bixwazê got Xweda agirê xwe bişînê û wê xerabiyê jiyana te bişewtînî wê demê tê azad bibe ji wê astangiyê û helbet dê Xwedan bersîva duayê te bike di Zebûra 31 de di ayeta 17 de min neşermîne ya Xwedan ji ber ku min bangî te kir bila yên xerab bişermîn di warê miriniyan de dengê wan qut bibe lê qet min ev fêm nekir ez gelekî bi Xweda re ewlema gereke tu bankê tu bike qîrîn ji Xwedan re qîrîn ji Xwedan re yanî got te têkiliyên bi iblîs re tu qut bike girêdanên bi iblîs re ew e yanî got te bin dest bê Xwedan li vê derê dibêjêt bê min bangê te kiriye ayeta 17 dibêjêt bê ya Xwedan neh min neşermîne ji ber ku min bangê te kir bi rengekê de ez naşermim ez ê netevlî hev bim ji ber ku min bangê te kir gereke em hertim hayê me jê hebê ji ber ku ya herî qenc ew got te nekê ku ê tiştê berê çêbûye got te çêkê gereke em xwe biparêzin û tiştek tune ku şaş ku em rabin em çêkin hinek hene Xwedan tê bîra we dema ku tenê wexta ku ji rewşa we xerab bê ew ketin tilpekî bûn ew anha tîjene ji birînan ya Xwedan zirca dikim alîkariya min bike helbet em bi hewceyî ku em Xweda bibînin û em Xweda dest bidin wê heke te wisa nekir tê ji xerabiyekê herê yeke mestir lê a herî hêja ku baweriya te hebe ku tu wan ketinên hanê biseknînê heger xapandin ji iblîs te re hat bêje tiştekî ez wîna naxwazim bi navê Xwedan Îsa careke din veneger û pê nefikira û heger tu hîn êrîşî te divê iblîs bêje ya Xwedan ez wa qebûl nakim wa bi agirê xwe bişewtîne heger tu nexwazê û bişermin bi navê Xwedanê xwe bankin bangî min bikin di roja tengasiyê de Xweda ji me re dibêje ez ê te xelas bikim û tê bilind bikê ما astangîk heye ku bi te çêbûye heke nexweşiyeke gewdeyî bê an astangîk di malbata te an dikarê te de nexeme ku rewş çiye bangî Xweda bike bangî min bike di roja tengasiyê de bangî Xwedan bike Xweda nahêlê ku tişt bişermê lê bijîk swarês ew wî min azad nekiriye ji ber ku te bangî wî nekir bangî min bike tê min bibînê lê kengî dema ku tu bi hemû dilê xwe bangî min bike tu dikarî عین وê bingehê tu bikarbînê ku tu bangê Xwedê bike tê bangî min bike bi navê min û ez ê bersîvê bidim Xudan Xudayê te yê dengê te bibîsê bi navê Xudan Îsa min neşermîne ya Xudan ji ber ku min bangê te kir ji bo ku tu neşermê ew got gereke tu bangî Xwedan bike û çi yanî bere yê xerab bişermin naxwe yê xerab ew ê bişermin û têkevin kortala docehê de Xudan hayê me jê dike gerek hûn newek yê xerab bin gerek hûn rêz û hurmetê ji gotina Xwedê re bigirin bitirsin û taata Xudan bikin dema ku Xudan bi we re biaxifê bi wê bigirin û hûn ê bibînin ku Xwedan yê di jiyana we de çi bike bi navê Xudan Îsa rast di tiştê ku li vê derê dibêje Zebûra 124 de me ev zebûr berîn ha çend cara xwend ayeta 8 alîkariya me ji cem Xwedê afirmendê erd û ezmana dema ku tu bi navê Xudan bang nakê tu pîroziyên xwe winda dikê lê dema ku tu bi navê Xudan Îsa bang dikê tê hertim serkeftî bê di jiyanê de di hemû awayê jiyana xwe de di jiyana wê taybet de di jiyana wê giştî de di kana wê kar de bi navê Xudan Îsa ez ê ana dua bikim
ازش بوتا دعا بکم هی خدان دوی دمیده و از خارجا دکم گوته آلیکاریا وان مروفا بکی از دکم قیریش بو هبونا تلوی داره از اولما گویا خدان تی کار بکی تی شفا بکی تی کارا کی مزن بکی معجزتا بکی جبرگو او مروف دنگ تب هیستن و دعایا واوی هیزا هی خراب بشکینه جبرگو بناوی خدان ایسا بانگ بکن و هی باوو دماغو او صادقن تیوان پیروز بکی ده همو آلیه وانادا و تیوا آزاد بکی جه همو آستانگیا و بناوی خدان او مروف آنها آزادم و بر بتفد چن بناوی خدان جبرگو آنها تو بن سروادا دگریم دکا آن وگو هزن پارچه پرسو برسیوان وقتا حقي ما خلاص دبي چلو ام كارن ام صبرا خو بگرن از بحوجي صبريما دماغو ما فين ما خرانابن ام هرتم صبر دكن ام د مهكا هنگويدا دجيان دكن نويسكار زبورا في پرسيدكي گو او بپاراستن بگوتنا خوده نخما تشتی گوته ول بهمبرتا سکنه هر تم حکم لیبکا بگوتنا خوده هگر او تشتکی گوته بحوجی گو لیببوره و هگر تشتک به گوته وی دور بکه ناخوی بگوتنا خدان خوده وی دور بکا تو تشتی نکا گوتنا خوده وی دیندار بکه او تی ببینه گو همو آستانگی تی چارا سریجه هبه او تی جیانا خواه برنگا کی قنج در باس بکه او هر تشتی قنجیش دوها وردورا تدواره او هر مروفی بتا قنجی ببینه او هر مروفا کی تی ببینه گو تی بچینه تی دا قنجی بناوی خدان ایسا همو مروفین گو جیانا خواه لگور گوتنا خوده در باس دکن قد ناشرمن او هر تم مزن بن بپیروزیان دا بناوی خدان عیسی مسیح هی باوو از بناوی خدان باندکم ما چه فیر بون ایرول وی داره دما ام بانگی ناوی خدا بکن ام هیزا ابلیس دشکینن او پارچا گو ابلیس هشتیا گو از تی که مندره ویدا و خدا مدرد خی آزاد و تی شابه به همو تشتی گو خدان عیسی جبو تکر دکا ام دعا بکن جبو همو تنگاسیا قد فرصتا خووندا نکا گو پیروزیت آنا بستینه ام دعا دکل ویدره دهبونا تدا هی خدان به رنگ کی دعای گشتی و ام باوریا خودکن یک هی جا بناوی خدان ایسا ام دست پیدکن گو شرکی دست پیدکن دجی رحین خراب گو همو بکون عرده ده همو تشتی ای ابلیس بکون همو خدای ما هر تشتی ای نقنج دجیانا وی میری دا آن ویجنه دا هر تشتی بده عرده او مروفین گو دبیجن آلی کاریا ما بکا من خلاص بکا ورم آزاد بکا یا خدام دنگ آفرمنده ما هاتیا دنگ بیستن دناف مدا و گلیتا تفد شفابو هی بابو قالك مروف هنا لبر آستانگین ما زنده سکنن یا خدان از دسانم گوت دکاری و تی هر مروفکی جوانا شفا بکی جوان جنو میرا مروفن هنا الفيدري آستانگین هنا دجیانا وایدا ای پرا یا خدان او الفيدري اشتدو خوازن گوته در باس ببی و تیا خدان تشتکی بکی او دفکرن گو مالی خواه آن عربی خواه بفروشن داگو دینی خواه بدن یا خدان در فتا تهیه گو تشتکی دجیانا وان مروفادا بکی و و بسکنینه گو وان ملکیت خووندا نکن ایگو گلکی وسطیان حیاگو افتش خورعانی یا خدان او فیربونگو ایرو او مروفینگو دا تنگاسیه دنا دا ویدا میدا او دماغو تیدا بانگ دکن بناوی خدان او قد ناشرمن از جبوا دعا دکم داگو پیروزیا تب سروا دوری داگو همو هیزای شرخواز بشکه و است بیجم هی شرخواز تک قد دور کبج جانا وان مروفا بناوی خدان عیسی مسیح یا خدان از باور دکم بهیزاتا از باور دکم گوتی برسیوا من بده از باور دکم گوتی قیرینا من ببیسی و امر ددم وان روانا تفا گو هون دور هرن هی نخوشی دور هره تنگاسی دور هره بناوی خدان عیسی مسیح